Ya, e moni lava le upo le pese. Po fea lava e malanga iai, po le a lava me mawhauwhau iai, le au le lei fo i o nei atunu. Ia e le mawhai lava o na tu ua no tātou loto atu, isi o tātou atunu o le tātou tofi o Samoa. Ia le ua toi whatalofa atu le nei tu la o le tā mawhtanga, tau mai fo i le nei afiafi i le porkalame o le wati. Keeping a watch. O nai vaenga la whatara no ina malau. So a tau le sunga ia to manino a kapeto slatu le au pepe le malau lau ma se lu atu. Ia wa fo whatara no ina. O nisi o vaenga lo langa langa ai fina ngalo. Ai mai se me tau mo le sila fia. Ia o le a wala u whafsau saunga sa mo ne fiafi. Ia te whatalo whatu lo whatalinga ne fiafi. Sa uni ma tau. Eyo, ia, malo la vale. Se fo manuia la ufionga malo fo le. On sai, ia, la fo tuia e. Tu mo mai la ufionga wa fo ta por kalame o le wati le ne fiafi. Ia e mo mua la vauna. Fia whaftai a fo le au nanga pe o na e. A fi tai tunga iai le. Au mai ni au se tala la tamai. I whaiva fo i o lo alo atu e wha nau a Samoa se tulou. Lupe wha lele o lo wha peon tautua. E ala i wha anga tama se ia o le mea moni aia ua tapisa Samoa i le lava i aso i le mata ngō fie o le wha moe moe pe ona whina wai au lupe wha lele le tō Samoa ia ua alua newa aso whainga luenga fie fia ia ua nara sana anu mo ma lan moana ia i mea sa silisila fo i ele atunu i lunga o penga ta whailangi wa sor ke lope ia ma lo ta pena la futalanga to manino pe na momoni mai ai tato tala pe na whaafonga Samoa o le misela a matai le ta por kalame ne fiafi ia ele whaina tu a whamanatu pea whamole matua ia tau tala maleava se tanga iane ia una ia awa o tui nei whaifua ia ele se me popole ai so tai lo fo mai so tai lo manga ino ia fa tino tato tui ia wale tau singa ole so fu maloloina fa polina ia le tanga luenga so fu maloloina ona ele tofu uma fo mai pe o na pesi ia tulanga fa pena lona luo le vaenga le pisa mai ai i Kelston Boys High School ma leno ole fia fine ia tau nu mai fo ia press releases ma fala wiloa ia mai le parlemene ai mai se foi sui fai pule pe ona ia le fionga le sui fai pule o i Kelston ia West Auckland lo tula mai ai le sa tula mai o le sui parlemene o malo New Zealand pa inga o tuana ia le leipa ia le fionga ia honorable Carmel Sepuloni o lo fa pe on fa sea i se tasi o fa la tonga o lo fa pea ona lato tau fa malosia ele nei trust e tolua o le Bangers Trust ma le o lo yes community trust na ye Pewit ia PEWT ia peu fa pea wa o ave se application il malo mantua foi e lango le fainga malo lo tula i mai nei ia pulenga fa tu maoti mo aonga po charter school ia o le ala ua o ave se pepa ma fala wiloa ma finau ina ia lato pule ina le Kelston Boys High School ia effective atau sangfo a mata sangfo le la popole ai le fionga fai pule o le ai tu malo ia Sepuloni ele fatala no ina ile aonga ele fatala no ina I matua ma ni no vale sa no ngalo fionga I vaenga ia foi ua tapisa I lunga foi o mana tu fa lia to telo le tunu a mesi foi la to sa a ta wina I le aonga foi le nei Kelston ele sta mai aonga aonga manos e wa fai foi le tele o talafa sol pito foi o sia aonga mesi ana tau mo fainga o le nisi fai tau le o te vai tu intele sila volo ma le o I le una inga le au mai le fa la potonga le by the youth for the youth ia pe o mai tamai e fai leau o le polenga lea ona e tele swinga ai lo yeso tato leo ia e me se foi ia wai to tele foi tato a whanau I Pacifica ia onga le ale si polenga ia lo no winga fo fatino fo I masalato application mo le Kelston Girls High School
ia wai tala ia o ngai e so cha ia ia al polenga na le wai nei pe fa fea ona ia ile ia mai a trusty fafo ia palai ai e pule se aonga without au le fa tala noinga ma e pule lao ai me se foi o le board board of trustees ia wale fa te ia mai lato ia o le matau atu i manatu foi o matua to tele la to fa te ia alo no inga le i lava se fa tal no anga o vai ngam ta upune ele se mai foi o le mafofongo foi ia me se ia fa lampu putonga wanga i me tuton o le polenga na o le mafai ana o nisi fai le tonu sui ai le o iai se leo po se loa foi po ai lato ai pe fa pe I so lato foi meto tia le fatino ina wa onga le fanau ia matulanga fa pe na ia tau sanga to ai la tato por kalame ia lato uma around the West Auckland o lato ia ai me se foi ia onga uma New Zealand le o le alanga tau le fina wai tau na e tato sui tato tangata ilunga o potia POT sia onga ona e pui ai vaenga na ia ore le simta upuna ia fautu atu e mat falo alo lava a fia mana o mia se so ani fa so tai lo fai pule ia la fionga ia kamel se puloni ia o lo fa pena ona finau ina ia tau filea application ia mantua o fa fion fa tino malo ia me without letting you know ia tulanga o le siva enga o le o ta pena le pa mori palo tau safo mai mo ia o fa fonga foi Samoa ile tele foi o ana nava tau ia wa mat o vai aso ama o mai le nava tau fo o ta pena ia le pa pati o le sila va enga o lo tapisa pe sila fia le aso anafi o ia la to fuanga le mo le Medicard le na fa pe na kava mai news le afionga ya Chris Hipkins le fa tu pe ina la o le ka tu sai fa mai o le ka le saufa ngai e free ele va inga fo mai o fe fa tu pe mai le la ye la to la fonga le e fa moi la to capital gains tax you know le o mai sina vai nga tupe ia la to tele la to tupe e la to profiti pe o business ia a fa tau se fale po assets ia faila na tax le si 5% ia a wala le fa tupe ina o le kadle ia o le watele ia vai nga mana ia le pele o sau ia o tau foi na sisile ia Tahua vaenga ia ua pe ona fa lo ele a fionga le tai fo ia le party ia ele lato fo I ana vatau ma le lato manifesto mo le anga e fo I disfenga pa te e moni sa no ngala ufio wa a mataona fa nga solo fo ia campaign a party mo le anga e fo I fenga pa ma e sia fenga mo tua sawan le ma tua sawan le ia alo so mani e fo ia male national ma party SS pe atanga I ai policy se fa ale vai nga pito silio na fa fi loto ole tu sa fa e malo le leipa il palo chale tu sa fo ole minister tu per Samoa de afionga ya Barbara Edmonds foi sua famataio ole ya ole sua famataio le afionga ya Edmonds mai sa foto ia le sa iliatu tu lo la o fionga fai pule a le si anga na fa fi ai loto o le sawa Barbara la sawa o le ele mai ane ia na fa ta o le vana lue o io le tax lawyer specialist ia o le vana lue ia o le si va anga na fionga ya pesita malelangi Barbara Edmonds ia o le talamoni na a pole alfina ngalo ai fa manuina le lei papati te usang fo ale minsta tupele talosia minsta tupele le wai ai fa tau atu fo ila I mo commentary
political commentary and nafi maleso ser mana ia foi le ole lango o new girl on the block pe se fa punga na ole fa ia le ole nganga fia le de ilau sailinga malo Samoa ele ole aso male aso o lo fa peona nga ia ilunga faiva o tapua ia o lupe fale ma lilo foi na fa so mai talonga ne fia sa le le sa longa no fiunga le foi wa tangia ia le telefo io fa manuanga le i alo matam fa na o dato tunu ia to lo foi tamali o ia pa ia foi fa le tunu ia pe ona ta ua le tulanga le to te pa fo ia o le temi ale ne lo fanga solo fo ia ta fa ta ta fo e pe ona ia mainstream media ile ta tonga o party te tas e fo linga mai la ia le alo fa matu ustasio vaenga fo o manifesto ale labor mo le nga e tu le fenga palu to tau fo na o nai paseni ala sili le labor ia i fa tulangana o nai polling fo lo ia li temi nei fa ta fo ia lingi me moi fo ia mo mea o whaatulangana televisi te tasi. Ia pe ona whaafoninga. Tolus fuma le whaa tesima le tolu pasene. Le leipa le dem nei. Tolus fuma le lua tesima le lima. Le national le e dem nei. E ono no winga la. E wha moe ai te mai pati. Ioi. Moni lam. Wha moe ai te mai pati. Ia a te minelo tūlanga le mai a le Queens male. Ia. Male Māori pati. Ia watu so panga na ale leipa. Ia ale national la. Ia o ana panga o lo iai. Lepe e tau tupu ai nei vesi la iti. Ma ni no. O i fo io. New Zealand First Act. Ia male Act party. Ia a me se ala polling ale vaenga le o ia tau o Māori. Ia wai la vea toi fo in Pacific. Ma ni no. Ia me pensi sila Samoa. O tele au nanga. Ia matupe. O tau fia Afrika le. Tolsu walu miliona le na vese mai male. Amale tato tanga luenga. Pacific. Ia matulanga whapena. Ia e le polenga. I vaenga ia e tanga ia ni iai. E a whaina in the long run. Ia matulanga whapena. Ai toi fo ile amatanga. Tāpena pena o le au o pati vaenga wha whai. Ia la tau foi tāpenanga. E wha tupu manatu. Ia matulanga whapena. Ia ame se foi ia i tātou. Ia wai sia sila. Mantua foi o lena. Nua vai asu talu ai lena anu. Wale sa vali pito i telea. Le Mecca Strike. Ia le la pe fōringa o loo. Tāpena mai foi le si Mecca Strike. Ia. O leo tana no pa ua maua lau fionga se... Tali fo el malo tu sai fo mal make a strike le sa fa solo va son tene. Ia, o le winga fam tala. Ele on faina no fo ele malo. Ele on faina no winga. E no fate ia tato se si Christmas. E sa se tali le. Ia wa ele tu mamai na e malo ele vai nga wai. E la matia ai fo ilo la to popularity. Ia mtulanga fa pena. Ai me se o the whole public servants len sabat. Ia au te loa po le whai ungol vai aso. E po le aso fo. Ia toi sau fo i se si wham talang. Ai me se vaenga. Ia mantua fo. O le ai whai suenga. A whana. A mata suenga mtulanga wha pena onga msi investima. Pela o le mafu angana o tau file mula titi. E le tā pena pena. Ia, but it'll happen. It'll happen. Ia, vaenga wha pena. Ia wao le sa, le malanga la fionga palemia ona po Christopher Luxon le na tu mai la tamale la fionga ya President Trump tu la pena ia le no fo ia ta pena nga wa fo ile vai faf wa le si vai nga ta ua le ia ole ia wa afika ne ya tunu te tele sa mai New Zealand mani but it's punching above its weight o se tasio malo e titi e maini i tūlanga whapea. O nei, ele leia na whainga malo. Ia, a mesela ia o ana o loa whatau watu. Te lelong ta mau ainga. O le ma, e lea laina mana ia. Ia, ele ngatai, ta mau ainga lea o fua, o le, lau ele ma vainga whapea na exports. Ia, a ona au fui pere o Blacks.
Yeah. Ma tūlanga whapena, human capital. If you can call it as such. O tūlanga na, tā pena i mo se whainga malo. E se ran mana i mata atu. I le whatino ino vaenga. Ma li le vale sa no ngala o fionga ia pe ona ia I foi si tia fo I o le tulanga e o ia nga no fa tino le tato o tunu ia me se foi fenga malo mana tam fenga ia ona eta ua le fenga malanga foi le fionga le li pa mia ia I pe ia o South Korea ia le te va vai to ile I fontanga na fa tino mai o ia monisi fo io tau whainga le malo awa fo ile nga I lumo tatu tunu ia talusia ia pe ona esa no lo o ngatasi fo ma sa ilinga malo ile ngata o wai si tia fo tama ainga ona tunu pe ale le fo ia na uta malo a mesi fo io o ala pisinisi ma tamo whainga fo ia ina ia si tia pe ale va ai mai tunu te tele ia laulangi ia e fiso swani mai fo ili tawatina ina ole malo I nei New Zealand ole saulele ala o saunoanga pola futalenga wa e sisila fo ia tūlanga Eric I'm on radio malo pula Eric atalo fa tu ya Eric my taniden I ring you after ole faturo sa mo ile vai ole alu na tato pokala mele anga na ele ngata ya tunu acho atunu foi fa back to our topic ole mafua anga ole reputation le lei ave tūlanga fa pena ale lei foi New Zealand ole lei ato tato Pacific ia wa pe sa o foi sa no anga o pito ya soia ole gateway to the nation ole gateway to the world tūlanga fa pe it's a totality ole au nanga asia tunu a fia lunga a fia lalo a fia utafa vai ngai se ia pena mata ile mawati o le tausi soifua maloloina pena ia ile polenga tanga luenga o soifua maloloina ile fa ma ile o le misela ile faina nga iluma nga luenga pe a fai o le ia vai ngai e ono tau fiofi mai ai le progress e ono tau fiofi mai pe ona ia ile problems lewa mapuna ai Kirsten High School ia wa fesuia ia onga mtulanga fa pena suia I foi soifuanga lato ia malanga iluma o le fana ale mafua anga foi o le sifa mtalanga e se madia o la heta tai me e sa mo la tu o e o lo fina winda ia vai ngai se o society Mani lava la o fionga ma o le tati tala no fu I le tau tonga o malo ia mesi fu ia ata va ia fu o lana te mau ai o lo te va mai tu tatu fa numero tal mai juni lo afilu fu malima le GDP la tunu ine New Zealand fa se la tu fu malima biliona tala wa no I se fa mtala ngala o fionga o no le fa tu fa mau nei tu lava le fa tonga lo na lu tala tu pe tatu malo sa mo ia fa tu salia mai le ile tamo finga ia man tu foi la e le sa no nei le tala tu pe New Zealand ai man tu tasi pa sene na pa ua ila lo le economy tu sala o le ila lo te mini o le ila lo ia ai ia le fa tu salia si ta mai atu ele fa tu salia ia ai te fa fetai ai foi ile fina o ta to tai ia le la wa ta o mai vai ngale ia e fi fa le o se e ta wana na fe ta pokala foi le na le sa ta po sa mo I fontanga al parliament mani e se foi le sui foi falong sui foi falong interesting ona o le to tele o le malo e fo se tu low ia a fionga I minsta ale fo mana ia foi le wa fa fonga la tuno fa longo foi le tase meta po fe meta party ai po fe te ai io tato tai but it was really nice to hear others my lato foi o whatever o lo fa tu pe ole mai ale se tulo o lo fa pe o na tavane ai upu ia fa langa mai a samo
mau I fo I o sa no le tulanga le ai a me sia le fola la wolunga ia o upofai ia o tai o tai o maru o le faululunga o ia ngata ia ile o ile mai le tali o me uma ia matai tu ai le atunu ia me se nga yo inga o le tama ainga o le atunu ia fa China wale na pa sia tala tup ia ape o tasi ma sinore fenga malo ia ma ni no ale matango fiena o lai ai old mines ia ma new mines o lo fa pe ona so ani mga lu fa tas ele fa ina fe la fo inga la to ia o va inga e o lai ma robust ile le fa so na fa longo isias ia na mau na ia no fo I aso nei vai aso salo o te mau atu lo leva no a po muli fo na fai tau I lo ma pa sia I no ia ma le fai tau nga lo na lo o le talo le tupe o le nau te inga pe ona e sa no po ala vai a fe la fo inga tupu ta mali o le atu o I la to fo I wa a to faina mo le tai no ta tu tunu ai o le memo mo le tuli a pu le to tele si fa nga yo ia ta to malo awai le mvenga mingo I ke lo meo pe le skalor kupi si pa si ama fa nga yo ilo ia ma datu sa vali lo ile nei foi temi pe ona mali lo sa ndanga ia o le tele o le ia tu lo fo I tupu mata mali o le tu no ua fo mai le no fo inga ia me se fo ile to tele o le si nia o lo ta mai ia o se va inga fo ile fo le to tele ia o se swinga fo I pe fo ia ile I yanga masani o le parliament o Samoa ia o te lo fo I te fo ona ma te tu le lei ia o se tu ala lo fo I le tatu o tunu ia o ke lo lo fio de te lo tau sanga ta ilo ai nisi ele ia mo se inkalisi mengi o parliament a wa fo ringi vai kau ne o fio o aso ia o tupu ane se tu lo fa fo nga Samoa ia oso ia fia io o tamama tina e whanongolo tili ti oma tili ti oma ia wa oso na ia o tupua mana fionga atu fila ia a whainefta winga tamai se vai atu a fionga e maari e whanongolo e maari e upu whanongolo o matulanga whapena ai uma foi le whape oka tua misa ai saule ata le sabat alai ole area sano aval parliament vape it's just life you have of course you have to debate tulanga vapena ia au fela sai foi la ta famtalang ole winga ole o vaenga ese ia ole vaenga le e fa ali mai o soifuanga e tas fa nga yo inga o se atunu lo fapea na nga yo for ta to atunu New Zealand ia alo fapea foi Samoa le matango fia foi fasolonga file mu ia matulanga ese o lo fatino ia le malo ia mana tunu ia bole atual fa malo mal fa aftai ia tapo inga Samoa ia po fia lava ele nisi anga ton tulo ia ai tauno o ia fam talanga ia foi vaenga o tato malanga anga iluma tala fa solpito ia matulanga ese asisira la ia o fa o manuia na ole sairinga malo Samoa ele titi upu e fatino ai ia se tautua e o foi la e vaenga nei ole media oka le taimi le na sa wai ata o operates ma vaenga i o le saminga o le manumano o to Samoa se o tua uofol popoto Samoa e fai mainga o me foi e sa no Facebook e pue mai sole ele titi la vale le ata mai le o le sa na o le ten kolosi lo ye nei da to vai tau ile ese foi o le tulanga wa ye ia le ia da ma ainga fa le mafofa ia ma nga va foi wa ye ia ile to tele ia a talu sia ia le savalinga pe ona taua le ua pasia le talo tupe tato malo I Samoa ai mata pe tato I tato talo tupe nei ia me se foi na so ti a sa usi tanga langa le sa ia sa noanga le ta tali pe tato nei e nei loa pe te wa lafo mai Samoa
u whaakalia kai me whapea mai lau Samoa lau whionga mai le kupenga wala whak ia lo te whaatari e whaia ma utalaula e si o tinala e tapo e me Samoa o le wo umanga ko whai mai o le se taimi lumana i tau lafo mai o le la tali ali taimi ia e whapea mai Samoa ia vai ngela o kia le la ai lafo mai pea matou i nei Samoa ia vai eu le e mea ngai malai ai a le whaatali martina ia lafo i tai au lafo i tai au ia o le stala mani ta se mai parlemeni parlemeni ia manuia tau whaiva ia i la tau o lo tula i mai o sui o i tu malo oka ia o le whatumtumunga na o moe mitinga fo ia nisi ia me se ia aro ia whai e mana ia matango fie ma au lei ia se mai la o le vaso fo e te tala i le officer fo o le si trust le ta o le 360 Tautua Services le la e la tau fale i o rahu oi mana ia na mai la lo valau dia ia e wala na whai se whamtala o ia alo Samoa tu fasia le nei trust po le nei fa la poto e focus ile fai o po kalame mo matua mani au ta mai tau fo i lunga o fa pepa fa talanga e fa peo na fa so mai ia mala to po kalame fa tino e matango fie lo fa fetai mani ia i vai ngai se a fai la tele o sila fia ia tango vai se o lo fa na se chulo ia ile group na 360 Matua Services o lo fa pen fa tina jamai taina romana fitu ia mai la to malo fina malo le saili malo ia e lo fa pele tua foi malo ia awale tau tuaina o Samoa ma o te roa ia e ala i nei po kala me matango fie manina wa sa no lau fionga i le au nanga fo ele a fionga ia mana male a hinga i tu sai mal fa mo le 360 manga yu kiri mana e vo la to por kala me le koko koko sa mo ia fia ma sen fa tino o tawa o te matua i o fautua ina to te leo a matu tangata fo ia la lampapa au o tawa ma i le tu i le south i au kila ni saute ma na ia te le au nanga le maua le vanoa fa so ai manisi o tua a ma tua ia inguli puki ia faifo ima ma tauwanga siva vai fai mal fa malo stino wa le si le mana ole pa fa fie ile ma fa aula nga tata to via o ave matua o i pokalame e o e fa lua tu la to sau fale o madia le loto ia la ma wai ia pa anga ma va pe foi ma futa tu ia lato to tele foi pokalame fa pe isi tu o New Zealand o tele foi o Dunedin e ile trust PTO trust lo va pena fai foi la to pokalame ia wale tau seinga matua ia fa malona romana mai la to uma o lo fa pe ona nga lulue i le community ia wale tau sia o tato community le ngata prokalame i tamaiti fa solo mai a se o ma i tato matua ia o lo fa pena ai mesela o te fa o te loa e la to vans en faina piki ai pe ale avanoses ia tu langa fa pena ia wale fa tino ino le foi au nanga o tala fai o tapo kalame ia o se fa alo fo ia o se momoli alo faanga i le sa tu il foi o fa alo mo la sionga ia i inga fofo yo se fa sunia awe o mali liutoa o ma wai au penga o taua o tuma lo se tasi o tai longa o sa fa inga tuila mamanu tulo na lava fainga maloa America Samoa pe tu maloa i le masina nei le asusufa o kitopa lua afelu sulima pepa famtalanga tu ina mai le maloa America Samoa i lunga na Facebook o lo fa pe ona to lau ai ia mamomori lo faanga i se tasi o lua i sui sa fa pe ona ia tautua ina le malo i fainga upu tunu tele o Amerika sa fa pe ona iai matau tua ai ia o le sui
se sa ilu atu le pepa le ia la tau whaamtala. Le matango fio lo na sau. O le tau sanga tasi iwa. Valu su valu on tau sanga. O ia sa vea masui usfono. Teleke. O lo na tala lea sa soifuane I whanga sa tutuila. Tasi iwa torfitu. Awai atu le Universite Hawaii. Whaui na mai ai whailonga economics. Ia o ia o le ulua I administrative officer. Le malo Amerika Samoa. Ia I whainga malo Amerika. Oka. Le matango fio lana tamu whainga. And serve as a translator and interpreter. An election commissioner. Tau sanga tasivo ono. Ia sa ia whatuina newspaper Samoa News newspaper tasiva ono wha. Director of Tourism le malo America Samoa. Tasiva ono na survey se o tasiva fitsfulu. Ina palo taina territorial senator. He was a senator. Tasiva fitsfulu. Ia mare de sui or for sui tofia. Member of the legislature until 1978. O ia foi sa avea ma presidente ma telefono American Samoa Development Corporation. Tele isi vaenga o lo whapea na tua il pepo whamtalanga. O lo au mai ai lo na sao. Tele o na tusi. O ia wha mawina ai anga nuu Samoa. Ma vaenga ese o soifuanga. Ai o se tasi lava na ia momoli lau tofa. E to tono o upu whai a US Congress sa whapeona veai o ia ma congressman ia a senator I le malo tele o Amerika. I le pepa o whamtalanga Amerika Samoa antu ina mai. O no whapea mai ai le awhionga le kovana. O ia lava o se tausi mea whamaoni mo ona tangata. A true steward for his people, land and culture. Ia, momole atu le whaalo al prokalame. Ai mai se, o wha mai senga. Ele ngata ile ainga wha vau. Ai mai se fo I tangata anu. O tutuile mamanua. Ia malo Amerika Samoa. Whaaftai le whaia whaaftai le tautu atunu. Ila ua fionga. I inga fufo sunia. Mapu atu ia au le whaola. Ia, o tātou prokalame na nea fiafi. E mole atuai le whaaftai Samoa I lau tāpua inga. Ai mai se foi ia o le lango sua tātou prokalame I lea vai aso ma lea vai aso. Pio na maa au na toi man fitalainga. A tōtō manino a kapetos latu leo pepe. Ia wale tautua ina o e Samoa.